Abisa munene wa Meru Ndere Kenneth Gitonga uwite nende lita ngiri mana 530 cieria ni cikulukira njara cio ya Ndere akiari mathikone ya muriti nguyo wo mwe ura wakurire mutinone wa barabara. Gitonga uwite kiwanda kikubwithia irio bia ndethia kiria kiri ntere cimetungu ndi kikubwithia boya akiuria arimi pete na mbere kwambararia urimi bweria mutugikare aina cionkuluki. Akiaria murungamiri wa Meru Ndere ura ni Ken Gitonga ntere ciangongo mathikone jo moro ari muriti ngugi wa kampuni yao na ugitho wakagita akarimi ni bongereteria akiuga thaiji kampuni yao iramukira rita ngiri 530 ntuku na kengi akiuga bari na moroto jo kwamukira rita milioni 1 ntuku yare tuiritite na mbere rikija bwega thai tukwando rita ngiri 530 every day ai twarikanirie bongereria tukinye mwanka rita milioni 1 twarikanirie na arimi by next year turenda ukinyeria rita milioni 1 ituthithetie expansion ya factory tuongerete laini cia utumeria kwena laini iri tayari kuma next month kwa tuena capacity kwa kirango na kwera arimi bongereria kwa wingi Kuruki Keni nethete na mbere kuga mbegu ya kubandithia ng'ombe ni ena mire moguri akiuge moye na mire moguri ekinya chiringi 100 na mbegu ingire ciarithagia mwari akiethire kina mamoguri monka chiringi 4 tweni kiro guri bwa mbegu cia njau ng'ombe na ndiri bandithwa na chiringi 100 na alimbambariti abo ngwitiki bonete mbegu na arimi bagwiritu twenekete nyoguri bwa mbegu ire ingi cia sext ire cia mwari ire cia bandithagwa na ngiri 7 na ndire bandithwa na ngiri 4 na kire murandi jwa kithigia kuthirio bia ndethia kire kia rugurirwe ntere cha mitungo mieri mikai ikurukite ni mutongeri wa mugongo CEO Ken aruga no gitete na mbere gwakwa akiuga bone kenda gutigira moguri jeru bia ndethia ja kuinama naja mitungo no ntunore turetere president aturugurira murandi jo munene moja kuthirio bia ng'ombe na twairite guku tutungania mara wajaja muembe angana mitia mateja mikima zakali irio bia ng'ombe no ntuirio bia na gorwembi turetangire irio bia za kithiki kiambirie ngugi na wendi bwetu ni irio bia bikauma kithine kiria bikenya murimi na chiringi ngiri 2 kana ngiri 200 kaya 3 igakuruka 2500 muthiene Keni urora thurirwe ta mukarigitwa thoko cia kawa kiri mongo jwa Kenya ariuga bari na moroto jwa gukiria kimera gia kawa kaire na gutigira arimi ni bakurwa na kigena gite kunyira chiringi 100 na nkuruki kwithira bakirwa na gana wamba boka obura bwithirite bwe kujiro na bota barikia ja Meru awo ikarambirie kugia mbeca na wathikiria update ikora ina wamba sana boka wa Meru kure yetu wamba ukaigwa wamba bweja kantu bamenya mbeji kwambiria ugitata ukuya kweria. I want to promise you from moving forward from next year menya kawa gatuketha maguri ya ketha ya riguru so etho ina kawa itomenyere kawa we have identified even new buyers specifically winchuite aguri bakuja utetheria kugura kawa Kameru tutikwenda kawa Kameru kagura rungura chiringi 100 kuma ngongo abogeta west gicigo mbunge kia Southiment nke report ratuto cia Weru ria kwa rietwa ni mutuge kare.